Sanibonani bakwethu, ngithanda ukunibingelela nginamukele ehlelweni lethu lezindaba eSiphumile TV1 bakwethu. Uma uqala ungena kwihlelo lethu sicela ukuthi ulike usubscribe ungalenzi phela iphutha lokukhohla ukushare ilink lethu ukuze sindlondlobale njalo. Kanti kodwa abenu lethu silithola bakwethu namhlanje la sithola ukuthi uDr Mabalengwe kusolakala ukuthi bakwethu utholakale enamacala obuqhwabanisa kanti ke namacala wemeda bakwethu. Basho njalo bathi ke usex toxin kanti ke inyanga enkulu bakwethu uBhaka usekhulumile naye enkundleni zokuxhumana. Bafethu ngizwile ukuthi kunenyanga eboshiwe ngamacala aserious kakhulu. Ninyanga eboshiwe ngisazi amahebezi ukuthi inyanga Mabalengwe kuthiwa uboshiwe. Socela ke ezinye inyanga zingasizakali ngokuboshwa kaMabalengwe. Yabo ngasizakali ngoba vele lo mhlaba vele esiphila kuona unezinto zawo. Yabo mina nje ngiyadabuka nalapho ekhona ubaba uNtombela ngoba impela ngathi ngikhuluma nje ngathi ungaphakathi ejele. Ngiyadabuka kodwa ke sizoza ukuthi athini ama charges silalele mase siyabona ukuthi ke kungaba nje sibona kanjani ukuthi agcineni abe right, ngoba kufanele omunye umuntu bengabe engena emgodini bese siyasizakala, kodwa ifuna kufunda ukulekelelwana ngoba omunye umuntu uyangena ngamaphutha awaziyo emgodini kodwa bese ephuma emgodini usuke sefunda isifundo. Yabo omunye uyangena ngamaphutha angawazi. Solo yaphela abantu bako baba